Kijel akun jelatinya di sini aduh. Si tawang timpalkan mancingnya. Wih, aya sih beli. Sampeurkeun ah. Ayo. Kernaon? Kelihatannya lagi ngapain? Si beli gitu-gitu acan ditanya teh mau nikah sensi. Ih, ampun aing. Habisnya datang-datang bukannya bantuin malah nanya. Tenang beli, kurang dibantuan ye. Tah, gitu dong. Bantuin kalau teman lagi susah. Jangan kamu datang kalau kamu ada perlunya aja. Ih, meni kitu pisan sih beli aing mah. Nak mulu gitu kan? Mungkin dong. Emang heueuh sih, tapi bahaya lah. Beli kadi heula coba sakedeung diuk di dieu. Gengkin. Hayang nyaho teu tapi Tahu apa? tadi urang ngajailan tukang ojek. Jalan di mana? Heeh, jadi urang teh ngajailan tukang ojek hayang kos batur kitu ngeprank. Siapa goblok? Heeh, kitu. Terus pasti lo nggak bayar. Entulah. Jadi kieu si tukang ojek teh minta bayaran 10.000 Nah. urang teh. Nyaho teu? Ah, aku tahu. Pasti kamu nggak bayar itu tukang ojeknya kan? Lain kitu beli. Tah, si tukang ojek teh pan minta 10.000. Terus ku urang dibayar 100.000 bari lumpat. Itu. Kan you makan opak. Pak. Asli, lo betul-betul hebat ngeprank goblok. Karunya eta tukang ojek.